ام گشتن بشا خویا صحبته بشا خویا میفان دوی بشیدا ام مجارا کم مهم کو دناو و سردمه دا حقیقتا مهمیاوی دوی هم جنیز و ناس بکن ام اولهیه سیبره خبر بدن معلومه تکنولوژی که دیه جیانا محمیان تلفونه تابلت کامپیوتر bilgisayara gelek deverin dinajî em tiştên ku bi internetê têne kirine yani wek bêjin hesabê xwe yên bankayê transferên dinê jiyana me ya taybet tem ser internetê her wiha tê belav kirinê li derekê jî tê biqeydkirinê ev kesên ku van wek bêjin van agahiyê merva li devereka din de bikar bînin wê hêngê jî sîber dikeve wek bêjin dikeve dewrê yani ewlehî dikeve dewrê ام اولهیه خبر بدن کسی کل سر اکران ترته کردیه نه حال مت تماشات کن ام مثلا جبو زاروک مجی مهم و گرینگه ام دکیجا مرحله دانه ترکیه دکیجا مرحله ده لدنیا در روش شوایه میوان یکانجی مقایسه بکن لگل میوان کی هجا کل سر و مسئله جی خودیه خلاطه جی پسپور اولهیه سیبری احمد افه ایرو میوان منه الاستودیو من حاضر آماده خیرات هجامی نشتار زیاد سرچاوراتی زوج بس هجامی حال ده من زیاده شور نکر نوسا جبر کو اب مثلا مهم و گرینگه دنا پروگرامی داشتیم مگو یعنی ام جزارو که خورا هجامی ام داری خود قفلت کن دجارا سجارا ام قفلت کن جبو کو برا دزکنه تشتکی خرابیک نکه و مالا مرا نوسا لی دوی تابلت دا دوی اینترنت دا دوی تلفن مدا تشتين كو ام جي دريه خود گرن جي صد قاطوان د صد قاطوان زيتر جي دفردا تعلق هنا لي ام في كيجي قباز دن ام في دري كليت ناكن جبركو سيستمك برغالك ادن دخلت پیش از صاحب خودكم مر بحث سيبرت که اولهيت که سيبر güvenlikت که چد که پیش مر دوی مر چه فهم بك دوی تماشاوان چه فهم بكن جوي مساله بله که حسین زعف سپاس دکم جبونا گازی کردم من سروی مسئله بله المسئله سیبری هر زمان دگیشت به جبونا تکنولوژیا نو هر روزی دگیشت به جبری هر توش دهاتن کار کردن به دست مروه لهاتنا تکنولوژی او هیسان کرد قالك هيسانكر جبونا الحكوماتي جبونا كركرة جبونا أبورية أمبيجن مثلا زماني بري دب أي شيء كي حزارة مروف ذكر نها بكمبيوتري بيازلم كي بسوفتوير كي قالك هيسان دبه لأف نها خدي تعالى أم دزانن كي her nimetik nikmeteki heye yani em dejin ev yazılım me kompüter stan me otomasyon kır her tişte me zavzu zav erzan bu her tişte me zav beştad için li fakat li nikmeti vejhe li tahdidi ve tehlikeji vejhene ev her tişte me li beri de baskır bi anahtari mesela em dejin البري ما كليت تكر نها او دبي منطقسال كليت دبي لوجيكال اكسس او ممكن كي تكبه دستي مروه دني بله نها اف دبي تهديد لصار جبونا الدولة تجي ممكنه اللي بجبونا لابوري شركات تجي ممكنه اللي بجبورا الشخص المعروف اللي قال انفورماسيون وان دي امبيجن مثلا تو هر حسابي كي فيسبوك هي فوتوغرافي خ وردا نشان دي او ممكن كي مروه كي دني خراب فوتوغرافي تهلده حسابي كي بناوي تشيكه او زانه دونه اقربيته حوالته كينه بفوتوغرافي مساج بشينه وان حوالته بلكي ضرري كي بدته بلكي تشيك خراب بك هجي مش خد تشتي وصل مثلا از وارم گله کسی لاقویتی که هاتنه یعنی حسابه که سخته جوانا وقتی وکرنی مثلا جمره بکی 10 جرا زیاتر جی کسی که از واناست کم جمره مساج دین مرحبا پرکی تخوازه تشکی دنی تخوازه اصلا کارم بجن سیبری دا تشتی هری ام بجن بسیط چی اوه ما بحثا فیسبوکی کر هجه من تدید لبانکا یا ما پیشتی پیشه پروگرامش میوه که خبر دارو مثلا لبانکا یا
tişte ko pırsa ko her banka jete kirne paşna ve dayıka me ko ne zevciye بله nasıl? وصای راست Peşi wet pırsın. بله. Yani halfa yekemin yani halfa siya ji wet pırsın. بله Enha mesela mtkevin Facebook'e. De Facebook'e da denivsin de beje qiza metkavi ev. بله Qiza khalivi ev. بله İşte em beje xwarzikavi ev. Burada paşna ve diya mervaje heye beguman. بله Burada tkanın bistinin ev yek jî dibe wek beje taluke yekamazın. Wek şahsiyet, wek birek merve mesele binera. Pişte beje me warin ser şirket بله anjî. بله بله Ve taluke da hakikaten taluke yekamazın peşya me jî. بله. Te çawa dibîn yani mesela hesabê me medya civakî yani ku em bikartîne şahsiyet em şahsiyen bikartîn. Yani ewlehiya me kême بله yan em radeyeka baş tane. ولی او گری که مرو بزن به کی او لسادجه بیشن کی آگاهی اقربیت نینه تو دوشیجی کی تو دوجی حواله من از چون انطالیا و فلان داری ام لورن belki merve ki xarab bizan belki ne mala xuyi ve her tekvi malete dizbike yani ev enformasyon zav mühime berveji teşek ha heye ki ev tekvi interneti tu çe hazbiki ev agahi te top Teber merva. teber merva em duzanın ki mesela ev li هجبرنا بريزيدانت امريكي لسر فيسبوكي قال لك انسان دهاتنا خاباندن خبري خراب دان بشيوان او غورشامان دغيشكرن بله او تشتكي زعم مهمه لمروف جريكي هر تشيخ نبيجه يعني تشتكي باشا تهر داني كي حوالي تاخذ زانه لفقط او ممكن كي او حوالته او فوتوغرافيته او آگاهیته بدی خلق دنی بلکه حسابی وی او نمروه بلکه او bilgiyete او آگاهیته تکی دست مثلا بيجي organizasyonu terörü بناوی تشتابكن او حساب وكن مثلا او ناوي بشناوي دياته بزان بن او انفورماسيونو تي دجي بزان بن بناوي تشتاچكن بلكي تو بوي suçlar. Bele. Ben karşı hükümeti belki mümkün ekti bu suçlar. Hecem معنا çarşıda kavsam çekir. Bele. Eş xatırsiyam. Bele. Ve şuma yani inha hayata me yani jiyana me em kare televizyon geriye etkin. Bele bu say. Em medya civaki da divem çalak ben divem aktif ben yani. Em zafi jara jiyana xwe gelek tiştan je em vur parvetkin. Bele. Ve çaxi kemasiyek eri tamam talukeye kamazın heye dvirda. Dereki de ihtiyaç eke yani devamiyek dive çebi ve dako ev sistemi bizavra. Hecem mesela tebaskir tego gerek cara mesela mervlet xet işte ko peşiya ve henge mervle gariyet derte peşiya merva. Ev teknolojiye. Evena peşketine ka nevisandine yani yazılımı beguman. Ev talukeci buxaratine gelo. بله تلوكو كزعم ازنا نها ام زانك قال لك مروي مهايه كي عقيده وانا مثلا سياسي عقيده وانا مثلا جبونا قال لي مسلمانه جبونا قال لي كردا زف خراب بيه جبونا تشي ام دزانن قال لك خبر خراب دشن جبر وانا دشن جبر وانا چما جاري كتني لوان حسابي internette de biji mesela organizasyonu terörüne belki emnizanın şandine van e-mail şandine veya Facebook'ta da şandine bir şey van evleni herine lepeyda haber edintin خراب hakikat nin ben او da zane ki mesela او mesele usaya mesela ha gelek mesele usaya ki tünükari ikna bi ki insana ev tuşta rast spiye tuşta raş de bir spiye tuşta speech de bir raş او يعني دبي سوشيال انجينيرينج يعني مهندسين سرجلا بري آگاهی خراب تردشينه تو دزاني كي تو هر دزاني او تشتي راسته قالك تشت هنا دبي سبير فيشينج دبي يعني تير بشك تجارة دبيجن يعني تيرا دافيجته قايدته دزانه كي كيجان مثلا جيكته كي زعفيت هي جو دور دا دافيجته او مثلا آگاهی تهين كريه دزانه فلان كسي بالناوي حوالي تتر تشتاد شينه هر دزانه كي او حوالي ته و برايت تر تشتاد و
veya karkeri te tarafı tuştu saniyet mesaj sandiye türlü deneri fakat hasabiyete giş te bindestivan belki dışına mesela makinete da ve o bilgisayarata da o telefonata da tişi virüsü tişi harap kırın dıha makinete tu nuzani. Beli. Hece min ez tişi ki dici bejim. Naha tadi malume zaruk Beli. peşeroje mene, gelecek amene, gelecek malbate, gelecek volate, gelecek vak bejin gerduni yani savusa bejin. Tabi zarok ji kîja baş, kîja nebaş em nizanin. Divê ancak dew bav li ber vê yekê bin. Em dibînin mesela dew bav êko dixebitin. Ji xwe diwastin dikar da diwastin. Êvarê têne malê. Lê nêre zarok jî divê enerjiya wî pire. Divê eleqe dixwaze. Tabi talûkeyek dertê pêşiya merva. Divir da çima dew bav ratkin tabletekî, ratkin telefonekî, ratkin kompîterê, bilgisayareke didin destê zarokan. Zarok jî çi têl cem wan ew nizanin. Vê talûkeyê me çawa bipîvin Tirkiye divir da çawa devereka baş te ne baş te duwarê zaroka duwarê vê ewlehiyê de. Valla tuşik zav rast xeber da ew tehlika cîhanê ra tehlikaya ew tehlikayê mesela bi destê devletê te bêjî bîne alîkarîn ew tişik zav la mümkün geri agahî hebe ser insanı bi morov ku bizan be bi tedbîrî bizan be. Yani hinkirina zara ser meselê sîberî zav mühime. Çünkü ew zar hê çûkin ew mesela çi dinêre li wê îna dikin her du zanî ki ew tiştin em dinêrin mesela gelek zarok malê xwe dihêlin diçin mektebê xwe dihêlin diçin xwendina xwe dihêlin diçin tiştê dikevin derê xerab ew çima diçe ew tiştê xerab dîtiye li internetê de ciwan her zane ki ew heqîqet e wî qaydî ew her ew baş be jiyan be li wir da diçe di kontrolê derdikeve lazım e ki ew mesela tikeve müfredata mekteba tibêjî pêşîn mekteba ilkokulê mesela pêşîn da ew agahî bidin zara li dew bav mesela telefonê zindî nede destê zara bi kontrola berçavê dê bava gerî zar wisa bin kontrolê da bin. Hêjeyê mesela evê tema serçava lê kîja dê bav dike vê yekê yani kîja dê bav dikare kîja baş kîja nebaş tamam ev dikare bike vê yekê wek bêjin hinek sepan hene hinek uygulama hene tenê hinek tişta tenê tînin cem zarokan lê kim veya hewqa dizane em wek bêjin zanyariya me jî agahiya me jî yani bilgiya me jî li gel vê yekê hindike ji ber ku teknolojî her roj nû dibe ma newsa yani niha burada qisek heye ez müsaade bikî bêjim divê zamanekî zarokekî hemasa hingiv xoriye doktora kesî jara çare nebiye derman jara çare nebiye qîr ji hingiv tuşîk nexoriye çûne cem seydayekî mezin melakî mezin gotine seyda tu jara niviştekî bike dua bike baş be ew gotiye here çil roj şinda warê gotiye baş çil roj şinda hatine ew jara gotiye pirê me Xwedê Teala gelek nimet şîkirê tu wan jî lazim e ku wan jî bixwî ew ji tiştan jî tera baş e hemasa hingiv nexe can cana bixwe zarok qebûl kiriye de wir ha jî helaqê xwe değişkiriye dê bavê gotiye ya seyda te çima pêştane got te got çil roj şinda herê başê warê gotiye walahi min jî wê hingî min hingiv xor bû min tiştek مذكر الجرا بيجم نكا اوجد تاثير نابه نها ودي وباب internette da her tuşu bir kontrolü bin xo mesela her malek اللي نيري ki piska mezin odaki da xo ser kompüteriye ser bilgisayarı film asert ki davu ki Facebook da evdeni Instagram da kazaru ki çapkın ve zamani yani lazım ki dev bab ve mesele da xberi tatbiq nefsi xubkin لباشي او حلقي وانش دربازي زاري وان به فقط لي بنيري كي هركس دا دستي خو تشتي كده مشغول او زاروك نه ممكن كي تكبي بن كنترول ده هجا من نهم وقت بيجن سنومك جيل جمويه بله دمو مثلا مرب تركيا بنيره واللي وقت بيجن ولاتن ين بياني بنيره اوروبا بنيره يا جيل امريكا بنيره يا جيل الصين وهندستان بنيره جبركو اوان تشتين تكنولوژي ام دافي دبينن جي چينتين مثلا تليفوني ما بعقل بله تشيب ستي وان بله وان راست وقت بيجن قارتين وان وين ام بيجن يكو بنجهين انا قارتين وان
تفك جي تشينيتن بله وصحيح ليه كسين كود تشيني دا چه دكن اوانا تلفون بعقل بكار ناينن بله كتاب ادخوينن يعني في تكنولوجيا دفروشن ما بله وصحيح او كتاب ادخوينن امجي الفيدرينه حسب مين كو امبيجن هر تشتمت فردا يعني بريمت فردانه مالبات ما تايبت فردا تشتين كو امجي ام نشانه كسكين هر تشت فردا يا راست چيبسيتي ما ام ل وقت بيجن في تلفون جبر كو جي چينيتي جي اوروبايتي هر تشت بن کنترل وان ده از باورم ترکیه جبوکو پیش بکه جبوکو اوه مسئله سیبری بگره دوی پیشیا هر تشتی چیپستی خواه دوی وان اوکی خواه ام بجن آنا کارتو تشتیندنی دوی ترکیه چه بکه داکو اف تعلقه کم بوه حقیقتا اوک افسانه که باجاریه یعنی شهر افسانه سیه هم بحث کن هنک چیپستان دا یا جی هنک ده تلفونان دا سیخور هنه آجان هنه دور ده حسابه مروا دگرن تشتی بسا هنه یان اوانا hikayene çirokin. بله که حسین تشکی مسئله که زعم مهم تبعث کر زور سپاس او مسئله نها و هندری استراتژیا سیبری حکومت آمدایه او دبی yerli و milli ام چیپستا چیکن او تلفن خود بدن چی کرنی کامپیوتری خود بدن چی کرنی لازم ممکنه که اونها ام جانا دبی اکونومی قریز او جبونا مثلا تبیجی اتحالات و ما زیاده دبه لازم که دویز لهندر بدی دروا او جی تبيجي مسألة طلبة دويز زيادة دبا فيها تبي راتبة همسا أو أكدوبة إيكونومي قريس بسر ده إنفلاسيون تي أو جبا أو جي حمود على قدارية يرلي ميرلي üretim تونه ولومايا فقط أو بيازلم تبيجي مثلا بسوفتوير جانا جاكاجي أو تهلكة هي يعني أو chipseti te خوبه جي او جاكا ممكن çünkü او yazılım جاكا تكون ممكن değil çünkü geri lazım ki alakayı internet vekri be او mesela جاكا eğer agahtariye tune be جاكا او tehlike جاكا virüs جاكا ممكن وري her تش جاكا بيجي ممكن وري تك makinete او bilgiyi تجاكا بدزه او veya حسابته بدزه امنا بعسكر كما قلتي او كليدي منطقي هم دمين باسورد مثلا ده حوجي مثلا كليدي منطقي شيء اگر توانا محافظه نبكي او تكي بدسي خرابه او نتشتكي عقله يعني لازم كي تبي محافظه بكي تبي نهيلي كي تشتي لما تجيكي محرم دا بقري نهيلي دك بدسي خلقي جبوناوي جاكا آگاه تاري مثلا خندينو سر تدبيري سيباري هر زمان جاكا لازمه او مثلا نها او فيجورك هبو من نشان دا بلي او جهية نها ازبي خوازم ازبي نشان بود كيجان دولتي اللي تشقص مثلا دبيجن او تهلكي سيباري اللي تشيدبه ام دبنيرن مثلا امريكي و تشين سروكي في مسألة ده يعني ان زعفوا اريشي لسر وانه لسر دولتي وانه لسر شركتي وانه ان زراري مزنجي سر وانه املي دنيرن او تشيبسات شي او تشيتكن راسته فقط او نها تشتكي هانا كي بالسر ديجيتال تبيشي مثلا بري مثلا ماموره اوراق تشيتكر انت دشي مثلا دايره قريت لازم امضاء مدير بستاندا بده روجي تدشو تحقق شي اوراق تشيتكر يعني تشتكي زعم مصرف وتشتكي زعم مشكل بو وقت دبر يعني نها بري بمساله ديجيتال دبي اي دولت الكترونيك جفرمنت لفي مساله تشتاف حسام لزاف ارزان بون لزاف زوبون فقط النقمة هذا بل جاكا او دكارت مثلا هني جدت وان بدن دستخ بمسألة سر سيبري يعني اصلا جيانا ما راح ترتب مثلا بقى دولتي جيانا حقا راح تربو وهم جالك دفرام امجي باست كلام بيجن يعني كسكي كو خنادقان وقت بيجن اركيكي يجي خبغان دولتي حكمتي بر حتى دي خد كارب كنا شيء خوش خد كارب افن نعمتك بله نعمتك مثلا ليه وقت اقويا هجام نعمتك شكي دي جبت لوكي يجي قراتينا يعني بله بصحيح دفي القال في كده دفهم اوكبك تباسكر هجام تقول تشين وامريكا ايريشن هاري زيد ايكو تيل سروان
evan devletane. بله وصايا Em dibinin mesela hem yi Amerika hem ji Çin her du wek bejin teknoloji onj bimra jane. Henek mesela Amerika henek wek bejin teknolojiyen Çin'i qadaxa kir. بله Qadaxa dani cembe. بله بله Yan ji ve qadaxa pişteveyeke gota divê kesên ku di saziyên dewletê da ma'mûrin karmendin بله di xwediyê erkeka mühim dane divê wan telefona bikare qadaxa anî. بله وصايا Ji ber ku açık hebûne wisa بله وصايا ev di teknolojiyê me de mesela telefonê me ya ji em bilgisayarê me ya ji hesabên me yên ku em uygulamayên ku em bikartîne mesela Beli. Google'a, Fireware Beli, êdinê. بله وصايا Açık hakikaten hene yani Beli. em li benda anaha dibe ku em laqê êrişekê bibin. ممكنه وقتی که تبوی مروی که مزن و مثلا تبوی مروی که زنگین ثروت تا هیا تبوی مثلا مروی که پلیتیک لویز و هنگی او انفورماسیون او آگاهی کتیه دست خرابه و هنگی بین آنالیز کردن ام و گله کی مثلا رپوتاسیون تا بلکی خراب بلکی تشتی شانتاجی جترا بدن کردن نه ام دزانن کی مثلا تشتی مرا مثلا تونه کس بحث مناکه بری وصايا فقط گلی آگاهی ما انفورماسیون ما فوتوغرافی ما ام بینی توپ کردن نه مجرد بیجن دعور دبي كلاود مانجمنت نهاد عورة ده حقيقة ده عورنينا أو مثلا سيستمي كي جداية دورة مثلا قال لي مثلا شركات ودولات وبنك مثلا أو أن آگاهي انفورماسيون خل وردا بدنا محفظ كرن شما أو قشكي دكة يعني مثلا تبيجي أولية دكة أو تبيجي مثلا خدمتاوي دكة هر تشتوي مثلا أو دكة تبي مثلا تشتكي أرزان أو خدمتها أو تكي خلاص تكي فقط جريكي لازم كي هركس في مسألة ده ضعف دقتك ضعف تدبير لبه أو مثلا انفورماسيون خب بحثنك ضعف بارنك الانترنت ده فوتوغرافي بارنك يراخ بارنك از فلان داري من ها انسان حظك بيجي از فلان اوتيل ما از فلان نامچكي ما فلان حوالي ما هاتيه جما يبري تشيكي باشه فقط او مثلا ام بحث بكم بدي artificial intelligence تركي دبي yapay zeka نه هذا زانا از جبرم جم تمه نه مثلا اگر تو مثلا اناليز بك دبي deep learning او انفورماسیون تگیش که انالیز که زانه که مثلا ترجیحات سیاسی چیه زانه که مثلا حوالیت ان ضعف حظ کی ضعف جمته زانه که کیرا ضعف خبر دادی کیرا ضعف مساج دشینی او انفورماسیون گش تکاره درخینه بیجی که مثلا تو مروی که هانی و مثلا ضعفیت کاتی مثلا روحی هست و مثلا ترجیحاتی ها خراب هنه ممکنه که توید بردا حری تشتي خراب بكي او انفورماسيون قد توب كرن يعني او sadece meseleyi mesela chipset nine او yazılım o sadece mesela da bir Google Analytics na ambition Google Analytics bu kişki analizdike او mesela peşta mesela da bir ki ezvi top tıkım jibona reklama dıkım. Mesela emna haber dedin mikrofon makine daha ya cep telefonu da zana ki çı haber dedi çı digari ev tara mesela dine bir şey ate. Fakat ev enformasyon cikide da cicakat mümkün ekte bu müstamel cikide da bu da haber kırın. Ev cakate bir şey mera. Emni karın ki beji zat istimal neke libereve yani Çıkıyorsa ne mümkün yani kadaki bir gişki duri arkadaşlar. Ne mümkün fakat yani İngilizce de ben reasonable assurance tabii reasonable assurance yani full assurance tüneye yani tamamen tabii %100 garanti tüneye burada fakat geri mantıklı bir mesela makul tişteki makul bir yani tişteki hani mesela zaf mahrem aknebki her tişi nevici interneti her programı mesela linki mesela bahsa ev tirfişik bastıkın hem de mesela ev ki tehelde de tabii mesela başına ve dünyada ev ki tehelde de havalete helde de henek mesela program hem dükkanın bahsi vancı bükün mesela e-mail'te bizan be biser navi e-mail'te tkore havalete bişne havalete dilinler ya hakikaten ev e-mail'e Hüseyin'e zanım ev bahsa mesele iş daire dedik ve mesele aile dedik ha o mesele bu ev zane
tamam dibe burada linki liha li dixi tişi xarab dibe veya nizani ew diçe fakat ew daha mesela ez em dikwarim ve nişandın ew ça dibe ticareki lihi ew mesela tişi binisi makina xida ve telefona xida ew gişki hildi de ew pasportu te em bejin kilidi de gişki dikare derxet fark nabi fark naki ew teknoloji heye fakat ew çi mesela ber dike mesela tedbir dike gelek mesela program ev Kaspersky heye em bejin mesela ya antivirüs heye gele antivirüsü mesela free beye mesela tbeji para bedi yani şey free daha mesela keme ile henek jihane mesela tbejin بسر امضا لیدخه مثلا امضا چیه نه هر تش د امضا کویه مثلا ویروسک درد کده لکس نزانه اخت او ویروسا درد کده لسر مثلا امضا کی چتکن دبی او مثلا او سروری او ماکینه مثلا انتی ویروسا گش کی دشینه ورا دبی کی او ویروسه مثلا او نازدکه لفقط تشنو نازناکه بله تشنو نازناك فقط هناك بروجرام هنا اوج دبي بيهيفير بيست دبي سر حركات ويدا تخمين دكي تشي خرابه بلي او تشي مثلا daha müşküle daha bahaya mesela tabii bir davranış evi lediniyere ona göre evi mesela daha hapse digre veya nahile ki veya tara diyecek ki aftişi harabe dikkat ki mesela bu da tara ve agahi hecemin mesele kadici heye mesele ya bankaya ya ATM'ye ku hesabı me sermaye me habuna me tevdur raye em zafi caraji bi yek tuşeki em para transfer dikin para jmarate em hesabı xwe krediya dikşin falan bevan yani em dikarin bijin ku peşaroja me tevd bankaya da tabi sucen yen siberi yen bankaya da ji gelek em mesele mühime em ve mesele haber peşaviye ki da امروز خب دن زکاکو کولانا طبی گل کاد درباره ویکی دا چی بچه؟ اما گل پرسی مگوش بو انسان نبه مقدور سختکاریا دیجیتال. بله. مهمه ویکی. دوی مرف چی بکه؟ تدبیرن گل بکچنه تدبیرن ما همیان بکا چوانن بکا گل چوا تدبیر دگره درو دیسامبر بدری. پیشی که شifreye خود دقت بکن و به اینترنت ده zaten videoname نکنجا به siteye vakandırmıştıkın به numara دگرند به ام avin vakandırmıştıkın و بر şifreyi ne bejne kasaki بر درش چکن نکن به دا کسک نعلمه يعني يك تلفوني خو شifre خو bilgiye خو ول دیجیتاله یک نده هر کسی مثلا تشوي بانكاماتيكي واناك قلت برك شاندن قالك تقول تكسي انساني غريب ون جوبيج نتكامي عاري تكن الواقون مش نبن وبالجي خوك ندي خلكي انساني ولو انسان تلفون عليك تقرن بمش فلان درم دوله دائره دولتي متتقرن يعني مش فلان بامقين تتقرن كاشي فراخو بيجا نافي خو بيجا وحسابي خو بيجا ويك لو انساني ولو جوان مش نبي يك هيك جوابي ندي انساني ولو يك خو بسترين يعني قالك تشتيقو ام نزاني بن ام يكلمش تلفوني نكن ام شفري خو ندنا خلكي تشتيقو يعني جو مساجك وري ام جو ام نزان بشكي شكي جاني قالك ام جابلمش كي تقلمش mesajı نبنولو yani. Vekilki dijital ortamda gerçekten virüs yani tişte de sakıncalı zafana gerek insanıma zanabun ve işe kar bikin و zaf dikkatli bin şifre kul her devre ne bejin her tişte de gojanar bin ve ana kabul nekin jbulu da bir zaf dikkatli bin. Gerek kas am şifre akhunet ne kasaki و tişte go am nizan amana ke indirmiş nekin. مثلا oyuna indirmiştin onaki servanaki hesabına sanavi medvekin jbanavlu nego am wawni vlogum zan am yüklemişnekin gerek yek hamu kesire tekline ki dor tamam dijitalda hamu programa yek bari bilgisayara xo telefona xonaki و hamu işte gamza mesela kredi kartı xo şifre xo ki kesire parvana ki dor tamam dijitalda medya cevaki de gerek yo parvana ki gerek hek şu abi yani şamsi şüphe buke çünkü دورتما دیجیتال دا gerek پیخواسنا یک شمگوسی باور ناکی. Gerek یک şifre خونه دت کسی و güvenilir site egon ne güvenilir bin gerek ne ki telefona xwa. Gerek miyo çi xwasti ew betin vekî mesela em
مثلا قیافتك خازن جوه salatalık bet kahvaşını. Yani ev kişileri ser internette tene naskirin insan geldi ki ekseri wan bavariye wan neke hatta xalne bine xalbere xon nedi ne çawan ne bine xal geldi ki nekire. Valla gerek merev zaf şiar bi. Eğer mesajın merev rahatın merev pera kabul neke. و مرا هکت تشتکی تهلیکلی و مرا ببینه مرا bildirmişi polis yaptı, emniyet yaptı. جبويگو مرف دي ديجيتالي ده و ده وكا انترنتا و تدقيقا وابتي هر مساج و fotoğraf و resmi go hatine jي gerevene yani şki hatine şku hatine gerev nas ki hil goravena ki veki Dijital ortamda bu insanı ben ne kapandın ve şiar be. Jere mesajak vere, telefone be, sosyal medya be, dijital ortamda. Em havale em şiar bkin, anında em haberi emniyet bkin, em ana haberdar bkin, biraz şiar bin. Bir meseleyi de daima biraz şiar bin. Mesajı go dijital ete u ave gote hani insan gerek çağa ve kribi. Nevna şey ava. Gerek tişteki yolu av ditin B155 yapgarın. Güvenlik güçleri yana. Ev siteyin hene güvenliği mesela özellikle bankalar. Banka güvenliğine, herkes banka üzerinden parazini tınayı kapandın. Ama hiç sitatın az ne ki, tınızan işküye ve çabatı bey kapandın. Bu sita alışveriş gerek mu ne ki? Eğer ser internete mi bir İstanbul'u mu alışveriş kikir, bir kredi kartı yok, internet yok, ya tevit boş lekolini lepkit hakkı vide, kone ev چه شرکتی که راسته درسته تجارتاوی راسته حقیقتا نه انسان تشکیل جینه تو بیاره بکی تو باوریه ببینیجی نه تشکیل درسته فقط مجبوری سیستم ایرو ده باوری که خود ببینی چون که اگر باوری نبی حیات دسکنه یعنی تکنولوژی ایرو ده بیویجی چنابه ولا تشکیل نه باشه اینترنت دزیه دکنو اوکیت که تشکیل نخواشه ظلم حقارته مالی ملت دبن و دزدن و تشکی نخواشه. نک dolandırıcı bana tıkapının emeği van karşılık evan veya telefona ya banka ya kredi kartı ya emeği bana sarf dıkın tızın. Tişki ne başı merfan kapının emeği merfan tişti merfan tiştinin dibin tuhun tişteki haram gerek tiştiyorsan nekin. tabi gelek kes به وقت بيجن بمتودين خواه بيجن يجي بزانياريا خواه الريل برهنك تشتاد قره يعني زافيونش خو راستن طبي يعني نسو خوجم راست زافيون باسبورتي خو دوي مرف شي باسبورتي خو شيفري خو دوي مرف بلاونك حساب خو بلاونك ايش خو زافي كسي بلاونك لي هنك جارا مخابن مرف تشتكو قد جي نافكره ووقتك مرف عجله تشد بو تشك تشد مرف ددا شو او وين قد درس بيتك يكجي مساله بانكاي بو ما قلت ما باس بك يعني في مساله بانكاماتيكا اتميان تدي وبري او كالت خصن وقت بيجن جا تيغوتن صا جيكو كارت كبي شيفري مروا كارتي مروا شيفري مروا دخواندن يجي للسروي كلافيه كي داتاني افانا يدي تثبيت بون از مثلا خدای گفتم بانکاماتیک از دستی خودم جم که درته درنا از اجي متوده كامنه يعني بيشتوي كي من ليكولين كده شيء من بيش بانكاماتيك ايدي تدخل نوا اوكا بانكاماتيك بخو آگاهين ويدر تفكت كارن بسينن يعني مرمني كاره پیشي هنك تشتاب گره مادام تعلقه يكوسا جهاد بانكايا ده مرف بوقت بسبوركي مرف چو پیشال وید مسئله بگره مرف چو اولهیه خو گوینلیک خو بستینه بله از خو لیمیت خو کم دکم يعني مثلا ليميت دبيجي برابشينه ليميت مثلا تشطب بستينه او ويا مثلا تبيجي تجاره بين صنع القارت يعني قارت مثلا ديجيتال مثلا تبيجي ويا مثلا قرا تخصيص بكي ومثلا قال لك مثلا بنك اس ام اس مثلا دشينن اس ام اس مساج كتار دشين بس حسب مثلا ترانسفير دشيني ويا تشيكي دكي تشيكي بستيني ويا او مثلا مساج دشينه فقط لقالك مثلا يظلمي خراب هنا كي مثلا سوفت وير ديفيجن مثلا تروجان هنا قالك وورم هنا مثلا اگر او ماكينات ذهبه او دكاره او اس ام اس
اكو بك مثلا بالنافي شفري بالنافي بانكي بشينش مرة بلي بالنافي بانكي دكاره بشيني ترى او دكاره ترى مثلا ماكينه الورا او شفريته استانديا تبالداي او مثلا حسابي ترانسفير دك اس ام اس بانكا دشيني ترى دبي او كود تخي او كود تليفونات دج دكاره هلت خبري تنايا او كود شا تليفونات او yazılım او كود جاك دشيني الورد تليفونات او دكاره حسابته جاك ترانسفير كان ها بردا حقيقه لازم كي مري تدبيرلي بي يعني حسابي خكم كي مثلا از وصادكم تشكي بستين برياوي بانكي ودكم اكي مثلا مساعده dedim ki مثلا elektronik mesela ticareti bike başı mesela dıkım jaka kapattıkım veyahut tıbıtkari mesela karta sanal mesela 500 pound veya işte mesela çıkast mesela da lazım belki limite ki tehivi karta sanal ama burada mesela elektronik da mesela ticareti de internette de tuya istimal biki vakitini ne mümkün ki o teknolojiye no yani gelek teknoloji hene em bastıkın ki imzavi tespit nine gelek em dizanın ki o programı mesela tbeji Kaspersky mina mesela Trend Micro mina mesela em beji antivirüs program o ji mesela jibuna mesela aboriya peştaşuna aboriye o xoji mesela tbeji mesela virüsa derdxe li imzavi li xurda haya o mesela rakibi وانا نكورم بقرن او مثلا ريبوتاسيونهم دكبه او خب بيش تدش او رقابتك وصاج هي يعني تشتي عجيب هنا يعني فيروس اوجتكن بلي اوجي اوجي انتي فيروس برنامج انتي فيروسيه اوجي بجوا فيروسك او هي يام بكره يام دغري از دكورم او مثلا رابور تشدبن مثلا تبيجي مثلا جارتنر مثلا رابور تشدك او خو مثلا انتي فيروس ماكي شركتي وانجي خورا مثلا سيبر بونا سيبري هر سال رابور دردخن دبي مثلا كيجان فيروس انزاف كيجان برنامج برنامج هاتي قرتن او بيشتاشون وانا او مثلا مروفجي وانا اقول او ترجيح دكن او مثلا او كون مثلا زيدات به ابوريا وان زيدات به او جي رقابتك وصاجي هي هجام تدي تليفوني بعقل كتنا دستمه حميان حميان بينن زاروكن 7 سالي 8 سالي ایوانجی هست جبرکو مثلا دی باوک زاروکو تشینه مکتب تخوازه کو تکیلیا خو پراشیب که جبرکو وقت جوهر يعني مصابش يعني دما مو زاروكتيا مو إيه زاروكين ها نوك هفدويه بيجومان تبي زاروك دما كو تلفونك بعقل دستوان ده بتدي ليستيك هنا وين هنا طبعا وين ده جي هناك مثلا دسبانا ده مثلا يا اندرويد ده يا جي امبيجن ين ده ابل ده بله او كان يعني برنامج ين ببره هنا بله مثلا دليزاوي بله حتى ليميتك كوي حياة بيش تبي كده بيجي دويت بربدي إزاروك جي بيجي شما زي بربدو إنترنت تشكي يا بلاش هيتنا بلاش بله يا هلالي هيتنا بله بصح اتكفت بينا بله دينا خواره نزانش كيجا سيتيج دينا خواره زيادتري ما از بينم إيه روسيا هنا جاي من دكفت دينا خواره دكفت ليزة حتى بدر هرتش تمام بله ممكن تعلوك خياناك ليه دبكو دنافه دا هیلک هبد بک و دناوی دا ویروسک هبک و وان آگاهی زاروکه تا توکی بستینه. دبک و زاروکه تا الکدره کیجا ساعت الکدره دچه مکتبه کیجا ساعت درته به اوکی هر تشتی بیت کار دیار بکه. ما نفسه ایجه. بله راسته. وان یکم مرف چوب تدویر بگره دیو باورم مرف چی تفسیه بکه؟ جو وان پروگرامان دجورا دبین كراك بروجرام دبيجي مثلا كراك شي يعني انجليزي دبي كشتيان دي يعني مثلا شفري كشتيان او حيله هاتي كرني او دبي برانادي بلاش خورا استعمال دكي لوردا نها امي بلكن باش فيجورا امي نيشاندن نها اريشك هي جرى دبنا ديدوس دبي ديستريبيوتد دينايد سيرفيس اتاك كي جاي هجام ويا كم من نيشان بدن ويناكي وي اريشكو ام دبيجن باستكن بله في مسألة حقا مهمة جرينجة يعني. بله. أو دبي distributed denial of service بله جاءوا. بلا فكرنا ريش سيبري. كات بدم جامز ديشام. هذا نتكلم في فترة في جامعة السركراني بله جامن. نا أو distributed معناه أوكي جلك ماكينة هزار ماكينة استعمال دك يعني مثلا لازم كي مثلا أريشة كي بك مثلا حكومة أمريكي وحكومة تركي و هرانجي لازم كي
قال ماكينه استعمال بكن جرى دبن بوت نت او جرى دبن بوت نت يعني او برنامج او برنامج مثلا دبي قرك دبي حيلالي كتني ماكينه وان او انا فرقندانين فرق نزانن كي او ماكينه وان تي استعمال كرن و ديستريبيوتد دينايل سيرفيس يعني خدمات ددنا سكناندن او تشاد خبته يعني مثلا او سيروسك خدمات الدوله هي مثلا امبيشن او ليميتك هي مثلا تبيجي سد حو بحزار حب مثلا ريكويست جرد بيجي ريكويست وري وانا دخسري جواب دي باشي فقط 10000 5000 veya 7000 birden mesela tık وري request وري وي sayfa da او sayfa daha nukara raka mesela hafızayı daranaka او daha da bir denial of service او bir şey demine او sayfa ne bir hizmet nama bir hizmet nama jibuna ve saldırıya bika lazım ki 1000 200000 veya milyona bilgisayar kompütera ve mesele de mina ordik amazın dünyayı da giş kavra lur dalikhin لخو قلنا يكف شيء بالكي او جي سوتشي كي مازن انها قانون مجي هي في مساله ده او مساله ده bilişim suçları cidarada beşin suçi kompüteri suçi bilişimi burada او makinete belki burada ti kayıt kırın haberi de tüneye tıbbuyi mesela او mesela تبيجي mesela belki PKK mesela تبيجي erişideki hükümet yara makinete de او هيا مثلا الورده خدمات دك قال لك شي هكر اورغانيزاسيون وان هنا لبي كراي مثلا تبيش براد دي تبيش مثلا از دخوزم فلاني از اريشي فلان انترنت يا ربكم حكومات يا ربكم براد خوزي او دبي ديب ويب جاره ديفيجن ديب ويب و دارك ويب هي انترنت رش انترنت كور جاره ديفيجن الورده او خبر ددن مثلا مساله تبيجي mesele eroini haber dukari bistinin mesele enformasyonu gizli teni frutan mesela demiş ki falan hakas enformasyon meldaya o mesela bilgiye agahiye mesela kredi kartiye o her tişi o vatandaşiye lite frutan periki zafkem بسر interneti اوجي لبي بيتكوين تفروتان يعني بسر بانكيني تنزاني كي فروتا كي او تشيكي وصايا ورده عيني سر بيتكوين تبيجي مثلا سد بيتكوين بدي دكاري مثلا اريشي كي بكي فلان حكومات يرا صايفي وان هرشيني داين عردي دنزاني بلكي ماكيناتا لورده او بروجرام هي تنيا فهمناك او فيروس بروجرامي ويا نابونن قال لك فيروس بروجرامي او فري او نزانه او burada هي تشنتونه çünkü zararı ne de yani zararak bilgisayar makine tarafına bilgi techalnade makine teci meşgulnaka sadece burada tıkaki düşüne yani tabii mesela link davece ping davece lo adres düşüne o adres düşe botnet ki o botnet hevra erişedikin nokta kira o nokta her düşe بله هجام تبعصا مثلا يريش استخبارات كره بله tabii naha mesela İHA و SİHA hani. بله. Mesela van طيارين فروكين ين بيمروف. بله. يعني شيء فروكين كم بالسلاح. اجبركو تكنولوجيا كحقا مهم وجرينجا. افجي بنتورك تخابتن يعني بإنترنت تخابتن يعني سر ديجيتال تخابتن. افجي تكفى في مسألة. دوی مسألة داجي بيجومان تعلقيك هي. اجبركو مثلا امبيجن دكاره نشان بده مثلا SİHA kamera kedit, kamera peraya, derek edit, ambejin hayvana ke, ambejin casusa ki ketiye nava ve SİHA'ye, winat kara insan nişan bide, kara çekek testi vida nişan bide, şifre usa bişine, tabi irişe lüye ki verek, ve ki jimer vagat. Nasıl lüver dukaren ve o motivasyonun irişen siberi havalı dukaren ve ki jim bidin. بله اف اريشي تشما دكن ام ليدنيرن او استاتستيقا سال 2018 لو اف انفورماسيون هي دستمدا دبي حشتي 4 سدي حشتي 4 ب موتيفاسيونا بالنيتا
سوچا دکن یعنی مثلا تبیجی او آگاهیت هلده ده خورد فروشه و مثلا حسابیت دست لیدکه و بیت قوینت دست خورا دخوزه کی زنگین به دخوزه کی تا شانتاج بکه دخوزه کی ضراری بده او دبی سدی 84 سروان مثلا دبی مثلا دبیجی دبی جبونا مثلا سوء استعمال زاروکا سوء استعمال جنا مثلا او گشک دبی سوچی سیبر او وی قاصدانه او پارچه مزن پارچه مزن او سوچی سیبر سوچی سیبر بری به موتیواسیون سوچ دکه او دزانه که او تشی کی سوچه او جبونا وید که فقط مقصد کی هي مقصد ابوریه تاچوق و یا ضرری بدته تشی کی وسایه یا دنیا 112 و جاسوسیه سیبریه بله او جاسوسیه ممکنه که مثلا انا شرکت هنه که برنامه وان هنه پروژه وان هنه هی مثلا تبیجی پاتانت وان نه استاندارد دبی اینتלקچوال پروپرتی هی سرناویون قید نینه فقط وان اکی وان هلدی تبیجی مثلا پروژه چیکریه او مثلا آیفون و یا شرکتی مثلا هم ساخورا سر دشخولن مهندس دشخولن تشک daha kabiliyetli, daha teşekkürün dubunun. Ev eğer dest bide beşyavi derxim bajari marketi o ev peştehare. Teşekkür de. Evcülük var bir katta helda helne da ev tuşta heye fakat ev istihbarat devleti heye. İstihbarat devleti heye evcü mümküne da حكومتي قال بحث تكن كي مثلا مشهور حكومتي وروسي وصار مثلا هاف جبارتوانا مثلا بريزيدانتي امريكي او استخبارات الكرن مثلا او تي خبر داندن مثلا هجام تبعصا استخبارات امريكا كره دوازي ايلون كتبيرام 12 ايلول تدي 12 ايلول دوازي ايلون دجي بالطياره يريش كربون بفروكان يريش كربون يريش كو بشتوي كي يعني امريكا جي عراق را شرفكر صدام كاتو مثلا بازي تموزي مثلا او هناك جيان ديسا هكذا ديسا كريكات ممكن ديسا يريشات ممكن جي خيني وي مثلا كو ام قالك جاران التلفزيون دا خبرتن ام دجن بايلوك بله صح قالك كسين كو بايلوك بكار ناني بون بالسيستم امساك سيستم يا وقتين بجن نماجي بار كربون تلفون اخو دور دا فيروس خصبون نافي وكو بايلوك بكرانيه وان كربون وك سوشتار داويه دا دركت يعني بله وقت بيجن تالوكين بفيرنجي يعني جاي من منصه بله وصار راسته لباجي تبعصا سيها كرما او بيركر اسران ببخشينن لاوجي daha امدزانن كي او مثلا دبي مثلا الطياري بإنسان بمري هنا أو مثلا بدوردا بقومتي أو دكارة مثلا هر بنيرة veya مثلا بومباك يريش بك يعني هر تشتو ممكنة أو جي كشك مثلا أو دبي سيبرة عسكري نعم مثلا وردا جي حكومة مجي أو مثلا استراتيجية واندا هي أو عندها استراتيجية سيبرة عسكرية او لسر انترنت دانينا بلكي فقط او قشك مثلا تبيجي دبي عرف تكنولوجي يعني راديو فريكونسي او نقشك مثلا واي فاي بلوتوث او نقشك مثلا عرفن قشك راديو دالغسينا يعني دالغير راديو هنا لفقط بروتوكولي وانا زماني وانا فريكونس وانا قشك مغايره قشك جدايه قريت بوزان بكي كيجان فريكونسي كيجان زمان خبرات دولة استخبارات عسكريه مثلا دولة شي دولتين عسكريه دو استخبارات نشخ يعني ممكن او مثلا او مروفكي مثلا عسكريه دخلت بزان او كيجان مثلا خطيدا او كيجان سياده او انفورماسيون او آگاهيه مثلا بشينا جيكي دني خراب او مثلا بيجي دولتي خراب او مثلا اورغانيزاسيون تيروري دكارن مثلا ريشي بكن كي او سي هاي يا بشين بزرنن جيكي مثلا جيكي دولتي خم يعني اوجي ممكنه نها مثلا ايراني مثلا دبي ستاكس نت هي او مثلا ما بعصا تير في الشكر دبي سبير فيشينج يعني جبونا ساته ريشي كي بكا صابويا مخصوص فيروسك شركه او مثلا كيجان program نزانه دبي ستاكنس دبي 6 متر بن عرضي دا دبي سنترفيجي ايراني جبونا انرجيا نوكلير
nükleer bomba sistemi wan hebu dibe server wan Siemens biya ew çahin bune li jorda ew flash bellek şanine hafızı bellek خستنا بيجي تشيك الجوات تشيك باش او قبت كاري كاركري الور لين يريا عردي تشتك هيا او تو تشيك بس او هر زانو بيكي حوالي كي الور خستيا بل يا شويه او خستي ماكينه كمبيوتر خو bilgisayar خو او روت كيت ورده هبيه روت كيت طبي دكابه ماكينه بي ماكينه اللي نر تشتيتنا خورا استعمال دك خورا هل ده خورا او daha وي ماكينه دخلنا بندست كنترول اخو burada derbazı makinede burada derbazı sentrifüj adı ayarı sentrifüje de geçtikin. Yani zararı nade sistemi kem de geçtikin او sentrifüj خو دحالن faşı famnakin ki ya çımasa bu او mesela yönetici wana gışka despedikin hildedin ve ne kadar iş bikin fakat başı mesela Hint salak derbazdı ve Hindibin ki ev burada saldırı bu sabiye virüsek hebiye ev virüsü kontrol dayaj mesela ki istihbarat İsraili ve Ameriki evlur xo durda egeri santrifüjü de geçkirine او santrifüj خراب kır. Yani tişteki mesela bomba bişinin belki ne koran 7 metre bin ardı da tişteki zararı bide. Yani bombayı mezin bişinin tişteki zav müşküle. Fakat durda ser siberi tişteki mesela milyar dolar zararı ki mümkün bide. Beli. Hecem tabasa USB'ye kirtedi. USB şey evci bir virüsa her o ama gelek deveran flash merva hene. USB merva hene ve mervan dikkat bike. Ser masi کامپیوتر کامه هجه بله اویک جی مهمه هجه کاری بساب چک نشانه کامera جوی ها اوینا bilgisayara که بله بسه bilgisayara که کو ام تابلتیم دسته مدام دوجین bilgisayara بساب چقاب چرکه بله اوجی وک ویروس ته بکارانی نه بله اف تی استعمال کردن جبونا ایریشی زبونه ایریشی یعنی اف مثلا ورد اوایا مثلا سوکتا HDMI اوا مثلا هر کامپیوتر کاور مانیتوری تاقمیش لورد کی دخیل ور لور مثلا اوی یرا مشک دبی ماوس دخیل ور اوی USB نه اوی مثلا دبی کلاویه دخیل ور اوی اینترنت دخیل ور اوی مثلا اف خو مثلا دبی işlemci هي CPU Central Processing Unit هي لوردا مثلا خو هارد diski حطاني مثلا قالك مثلا تشقص زياده بخوزي بساقه دخيور يعني الفردا برنامج لينوكس قالي لينوكس هي سردا زياده بون نسكيا دسود زيادتر برنامج اريشي يعني او دكاركي مثلا امبيجن مروفيكي ليفر سا خدمت تمیز پاخشکرین لیوره او مثلا bir akbike kıyafeti paylaşkırın livari tukara dikhavi makine sistemi herhangi mesela makine ki da tukara her tuşlu bak. Beli. او makine ki bu sayı. Beli hocam. Tabii mesela siberi ko ambasa teknoloji etken. Siber jib teknoloji ra her vaat derte o belav debe. Evliya ve jim mühim giringe. مالتا آوا به هجای من خودش ترازی به دمنش کان تهاتی بوی میوانی ما بحثا و مسئله کر مسئله حقیقتا مهم و گرینگه آگاهی اندجی گلکی گرینگ بون وسا گوتنا کته و داویجی هبت کارم بگم بگو برنامه وقت مجینا از ضعف سپاستکم او مسئله و آنیز بر برنامه و گازی مکر ام ممکنه کی لون برنامه دنی دا ام ولوان مثلا دبین جبونا سا شرکتا چه لازمه جبونا مثلا دولتی چه لازمه جبونا مروفا چه لازمه ام ون مثلا ام دکارن کی درخن میدانی جبونا آگاهی ملت از سپاس دکم و گازی مکر مالتا آوا ام سپاس دکم جایم دست خوشیت دکم تماشاوان نیجا ایراماتن داویا برنامه هفته ور روزا شمیه ساعت دنهانده دیسا میره دربه که هفته ور مجارم چبه یا راست اجی مراقب کن حتی هفته قدمی خیر خوشیه ده